ato ka ti deu ni 2 lakhs 1.5% chu mo base ina noi ni invest kha kangam lo ni chu kan ngam lo ni chu ki mani growth projection le kan potential kan share tang hianin ai chong kan tol the to lo kan value ve to kan ti market ang she chiang episode hian kan startup song pakhat ten kan thang chwa pa te ma a an chengrang anon kaw don ani tin kan show hi in lo thir to chuan in shet thawanga kan soinon le anga startup kan ti hi chengrang ani a tin ngen mu kan ti hi investment kan ti ne chumia chuan sumai ni lo advisory kan ti te partnership te kha awama tin entrepreneur kan ti hi pasal tha kan ti te kha ni a ti chuan a to bera chuan investor kan ti kha kan thang chwa pa te ani kan show organizers te hi 3010 tili le zone te ania tili 3010 entrepreneurship and MSME support hi mizo mani kutke din tum te tan liaw liaw NGO din ani zo venture lam kan so mga lom ki male rin sang te kan lo ma chu kan jury zom tak te in so fine chi bai ule ken hi zo venture atang kan nia ke hi la lom ki ma founder kan nia ki hilarin sang a co-founder kan ti bo ni mizoram mai ni lo khovel pum huwa po kan thom huak tamber chu t-shirt hi nia tunlai thalai te fashion preference in thak zela hian t-shirt hi demand sang berle zo thei to ngai lo turania ai hi opportunity thataka mangin kumsang hi som hnia tangkhanin bul kan lo tran chawa kan profit nei ang te tangin machine te in lei chho ve zelin tuna hianin dor hial te kan lo nei chho ve zelani mimal department t-shirt NGO le t-shirt dang dang siamin tun hen kan kal chho mek zel bokani customer te du sang quality cha man si kan pet man si kan pe theya chumai ba custom design printing kan pe ka wa hian thalai te a kan tlana big boga 2022 alone a hanin sales revenue a hianin 60 lakhs kan lo nei thei to a chuanin tu la han thi thar thade mega ron she choga karon nei choga chumia chuanin tunlai pe chuanin order tam sia in nuk dok le du hia khopin order kan nga ni chu chumia chuain he kan idea kan thil thatak ron share cheu ron post ko cheu kan du box sia chumi chu kan eng lo chu sapti le I charity ti hi ta hi subscription kan ti chat sapti kan ti mai hi hemi a hianin plan pan hiawma he kan plan a hianin customer te buaina le anma mo ber thin 24 hours plus free delivery te hey mai ba ka hianin camping equipments athlona ho theina te kan subscriber te tan 5% discount te anon order pin kan pe theidona hey mai ba ka hianin subscriber tan big liu siam random t-shirt every 4 months a hanin kan pe theidon bokani chuin charity kan ti he milo dor to tu ten an thom no lui te an lo lui lo me ya bol lo alo chang mai turang hi kan hena aron donate the dona hemi aron donate na tur hi a process hi a system fail file mu mal taki kal siam angin kan duan angin kan kalpui dona chuin hingar atanga lo lu te hi I nu sam ina te le amo tak tak te ne da kan sem chuak dona chuanin eta aron donate chen atanga chen khatte hi chu upcycling process and stage process ankal tlanga chu tatanga ron kala tanga profit atanga ron lu chuanin I hemi don charity donation process at tan hian hami kha aron fund don ta ni chu chuan hemi bika han sapti bika han le taila sapti bi khi ti lo tling tur hianin machines le thilpoi mo tak tak te label kan langai nu la chumi tan chuan sum tlem te kan lamo mobile ta chumia chuanin wena karon elo the chu kan share claim te karon pe ve thia chumia karon offer the chu 1.5% 2 lakhs in karon pe thia ni le ti khan zawa pu joseph kan so ma saberang a lom kima le rin sang ate alom om khop mai kha in product te point on post ka in printing te po annal mail khop maya ama in ron tar chu ma sak zok milem oma kha seal screen in print nge transfer zok de oh hi screen printing ania achan chu hemi hi ke mania injir mai ni lovin
phaya training chu kan nia chuan hemi pahni big hi kan ron phau chawk hena san chu hetiang hi mizowa hianin an lo chu kan ti top ngam lo ma se an tam lo ang ti hi kan soingama achan chu hemi big hi chuanin keman hi kan thiam na ve ni wang hian chu kan ron phau chaw chan ole alo mo me tu na in thil print kha a professional khop maya khang ba kha chu world class apo om chuang in ka selo chu wang chuan a printing sim sim a chuan in tha katia chuan in a course chung changa hian midang te competitor te po tam takan oma tu la ya chuan printing ti kan senua langa chu ta chuan midang te ne na in dang lambik na akha USP akha enge niang tilai kha sia ta chak om katia print thei veka an ron post work thei midang point khalai khan in dang lambik na eng vai nge kan lo dor big na chan tur cheu mi pui nan dor big na chan tur cheu lai kha ama science siat kan chak khop mai appraisa tak hian chuanin danglam na big hi chu kan nei lo ni 350 chang hen kan chana polyester changin mo hemi hen t-shirt le print complete hen ania polyester hen 350 hen a complete ta chuanin cotton t-shirt pangai hen zali somnga in a complete ta chuanin hetiang thalai du tuna kanun phaulan big hi chu oversized t-shirt ania ta henin quality tha tak tak kan nei boka hemi hi chu 550 changin a price hi anglo a start ta chu a price tak hian chuanin midang ai chuanin enge kan vati tlom u chuak big lawa kan ti tau chuang lawa a price tak hi chu kai ma ni na kanin compare na tu ni chia lo chu a price ang ro ro 450 man shim a ke ma ni anga quality pe tha the hian om lawang chu chu a kan chi course in soi kha a print na man nge nia a t-shirt selling price t-shirt ena complete a vekin complete vek khan Yes. zali somnga ver tang tran a raw material kha raw material bi ka kha in duang in nga to kem chuan demand in local to dan chena demand kha in duang in supply ne bokem chuan ti khami china kha kan zot phot raw material hi chu duang hian kan nei lo top ta t-shirt po entinan tuna hin variety deuh nei kan du wangin college b ka chuanin enge hai unique deuh danglam deuh bi kan du thina wang hianin an dung hi kan pe theilo phot ta chuanin demand b ka hi chuan asang khopa hi subscription kan siam chan po hi ni ta achan chu demand hi ni tin hianin order hi ron lu thi om renga chuanin enge ni khata emoni ni thum a deliver pek chua po hi a harsa ni chu a chen chu car khat vel te nga hi ngai thin ta a chen chu tuna hen du angin production kan chak thailo ta demand hi chu asang khop mai tuna kan college project b ka hian chuanin tuna po hian college department b hi chu hei hemi show kan ron tel lo pha na chan a kan ron tel o in nuk do kan tum pha na chan te ani bok ta demand san ema wangin ani raw material kha du khopin mulo ti anita kha entrepreneur chun solution kha kan zon ngal hi ngai ta khatlai khan solution ni nei them nge pipeline la in om nge kha enge in solution tur in raw material in du khop kan nei tak khi kan share phal lawa ale dang dai de se ka masabera in subscription kha sang kha ko som ko pa ko le sang tum zali som ko pa ko ni ta eng ti re nge dam kha 1 year plan anita 1 year plan so. ve nita oh Vista print in shato ngayam aming zu kan shato Vista print hi kamang ve to a man nom na dek mai omati khan a app sa khan logo te kan upload ta kan thil print du la ya kha kan upload ta ni milem po ni mai theya logo po ni mai theya t-shirt ta alan dan tu song song nen khan anon display hal veka software solution an siamani ber su khatiang khain ti ve thengem tuna nilovin nakina in lati in vision a omem khatiang kha oh kan vision a hang custom designing app phila ti kan tuma an du arong customer nga ta tang khanin ke ma in order arong place ngal ti na turan ta chumi chu kan future plans a chon along ve kha kan soina san jo tangkai riwa oh kan logo kha mo kan thil print du milem kha t-shirt vara nge a sena nge la alan moidon kha en ngal thei ve kan ni chu
khalai kha tangkai du khop maya tin ka concern pakhat dang le kan soi du chu hei t-shirt leidon hian le thomno shim leidon hian anianga branded kananti ho hemi Nike te Adidas te kan leidon chon a quality kha a thadon ti kha kan enge ni ka chung ri la hin kan pom hala ni chu voi thum voi li su ka khana ronga da don lovani ti kha min shilpo azur to te kha na mo min shilpo ngai lewin kan pom mai ta in t-shirt thi a print line lewin a pon quality hi control in name hemi ya hian chuanin tuna kanon display pakhat helam pang hi 240 GSM ania tuna hianin India ma po brand sang hianin an man tlan ber chu 220 GSM ani ta hei a than ti pangai ni ta ni chon hemi 240 GSM hi chu a tha thokat khop mai brand tam tak a hianin a thang ti ka soingam GSM hanti taka chu a quality in soifia na mi ka yes a quality GSM a san pau le khan a quality tha tuna chon hemi hi 180 GSM ani ta hei zeblo wa chon du thu samlu tuk lo ni chu amaro chu mi wang tang ha ka ni ta aman po kan chiar pangai reng boka hei tle mina mana sang de hle ka quality ngai poimo le na t-shirt tha baka arung hi englo shimshima adang dai shimshima heng hi tu manan nei lawa Mizoram phai chuan hei 240 GSM ania hei chu a that thokhat khop mai ai chen MI po hianin a that kan ring a that kalau zot siang lok che GSM ti lai kha GSM kha ti kha chu thickness soina kha gram per square meter ti kha chu tu da khan khalam pang kha cha de wa hela pang hi pan de me la ni ta kor pan de wa po quality tha de to de om tho sia a GSM ti lai kha ka hriat thiam dan nen a in mil che lo de wa a GSM a sana a that na lai tak kha mo khabi kha chu a fabric an man dana zira ni to mai chuan kha in ran tar langa kum liam ta in revenue kha 60 lakhs in ta tro hela chuan noi ni ba kha ni si lawa in ta noi ni chu nangni ai mamo tak tak kha no mom si tro bulletin law idea stage om nangni te chu I demand po in supply ne lawa hela chang po in nu dok in nuk dok du khopin I demand kha atamani chulai kara chuan amamo beran ni nge mo kalautia kam pilaw mai don mi khalai ni tira revenue khan thlir ka chuan offer tam lowang ring box ya t-shirt printing hanti hian in shetawanga Mizoram po aizola le mun khodanga po nianga hei kat na thona mun lung le ya te po ni ta t-shirt thadawa print thei hi an venual to ni chu in shirt tho ka ringa in elpuite khang ho I can't engwangin anang mani akan invest na chan tur chewa kha kandang lam nai ti na mi eng moiti kandang lam na ni berem in dangalam na engwangin nge in len na chan big tur kha mo achan chu hei hi chu mo I t-shirt printing business an ti hian in jersey segment aten luta mak printing ti ten tia banner siam ten ti ta hemi t-shirt printing a han an concentrate thelo an focus thelo kini chu t-shirt printing a focus chau kan iwa han kan t-shirt printing a quality tra service kan picha buka chumi a join kan customer segment kan shet chen em wangin ani ai karon sang theizo kan ni chuan ke ni aya ke ni ang aya customer segment shet chiang hi chuan anum lawang Mizoram a chuan customer segment chu engtin nge omina shilfia te wani kan customer segment kan tiang kan target ang ho kan ti na ni ta chumi a join thalai ke ma yang role ho tang hen ma kan la chho mek zel ta chumi a an du zong kha shachiang in te dew me midang ai achan chu kan target ang te chi kumrol ha kan ni ve wangin hemi trend le a pattern sin thlak zela hiani kan lo she ve zel ani ke mai chu mai baga an behavior le an fashion trends hi kan analyze charger data hi tuna project pang kal pe chu temi chu project ti lo tin na po sen data eng mo gang kolega tuna po na lo thling reng don bo ni mek don bo in elpuite ain in man aniam nge sang in angvel engtin nge in price point englo t-shirt pang ai big a hian 450 ni ta hei chu 500 ti le 400 ti hi chu anom thawani chu a price a tak hian chuni t-shirt pang ai big a tak chuanin kan average ani mai so in social media hian I kan ge mi strong em 15k followers plus followers kan data so ni kan social media kan posi midang printing ti ain asial hak thung so in tunlai chalai so in class hin ngai poing wa printing ro man tlom si class si kha chu miron thlan chan ani thina ni
a thakop mai ma se nuai nia 1.5% share in offer kha ka min zan lo na chan kan shul fia chawanga in omna segment hi in business hi thil copy harsa ni lo ni chu mun sang sanga to na po elpui te in nei ngal chu meya aizola po an manolin ka shia t-shirt print thayang hi khang ho khan to na in competitive advantage angai soi customer segment in shachiang in intia customer te du zong le and preference kan shachiang in tia adikang ti po ringa amaro chu anni po khan market research te nei an ron sheve thei tat mai ni khala ya kha chulaya chon ron le lan cheu le ron le pel cheu kha antan thil har satak ani lovin ka shia chu wang chon in revenue in zia khu 60 lakhs khu kumthum kalta khani tura ka nga ya 2022 alone big chau mo in revenue chu a thashi khop me that chu amaro chu in revenue thazel thei tura hei din mun nget tak dominant position na in siam na amo in a dominant position na in nge na kha a cost kala mulo ni tu na hian chu wang chuan chu ta tak joint charity le sabti kan lans don ta thil thatak karong ai to so kan ti hianin sabti hianin retainer sa an da thia charity a hianin hemi mang yin upsell support aron kal thei don ta ni retainer sa ni thei chan chu sabti heta aron subscribe ka chuanin ma dewa daily an order roll atanga 24 hours sa an don hal thei chuan tunge du lawanga chan chu tuna printing business a hianin ni khat chunga penghal thei hi an omlo tluka ni ani chuanin a benefits ne zong zong ne hianin sabti a hianin hei hi amaro chu kan envision chaw la ni ta engtiang ang chia successful nge ni don ti khachu base na la ni ni base na kha atham ralve mai thaya taka inan ti tak tak huna chu na lo in tumai pan lo successful few mai thei boka chu wang tak chon 1.5% he ke chon tolle de ula ka van du ve in ron lok duem englo ko ti deu ni ato ko ti deu ni 2 lakhs 1.5% chu mo base ina noi ni invest kha kangam lo ni chu kan ngam lo ni chu ke bani growth projection le kan potential kan share da tang hianin ai chong kan tol thei to lo kan value ve to ani ti market anga she chiang kan lo in rol ve lok mai ka kan in soina tang khan demand sanga demand po zong zong po in pe thei lawa in supply ne lo ti nia chuan tu na po helai program po in ron tel thei lo tre pha ti te kha kan han ngai tha nga tinge demand san view chuan na thok te po in lak bel ula production tamjok thei tura in ti mai lo ti kha zona pakhat na chula ya chuan production ti tamwak ai chuan a quality kan maintain du ke ma ni nge in kan print du ti po hom thei ta ni khala ya khan nang ma ni midang in lak bel si lo nang ma ni chawa in ti chuan tu na po demand in supply thei lo wa growth kha om thei don chuang lo in ka ria ni tu angai ren khan production a chu in kal don ti na ni ta khalai te kha engwangin nge nang ma ni pani chawa in ti na chan kha kan ti ma ham pathum kanom ta pakhathi o in lama pon lo heta ve thota chuin company hianin tiang karon ding suak ta ni ta chuanin a production a tak ki chuanin kan supply helo kan tin a chuanin inventory hi kan nei thalo thina chumi zonga chuan me a printing a chuan kan tha kan nei file vek ma se a inventory a t-shirt a plain a khan khami chu a khanin kan supply helo su ani mai ma se in order zong zong chu kan pe suak vek thung real rule om dai chu kum som ni pa point at lingom si lo atero I enton tlak tak ining ka sha khatyang za revenue kum kha chunga I nei thei kha chu chulai chu an fak om na lai ning ka sha chulai chu thalai tam takina kan enton tur an lotlin na le an kal zel tu ka chu thushan lo ni ta se khala kha kan ron bel zeu du a chuan lekha in revenue te kan han soya chuan 2 lakhs ania investor tuna hian 2 lakhs en munga thani thum en chin en pui rengin ni dona helai tili center changin chumhina chuan investor ma in ding dona chulai tak mai chuan chu in ma mo beraniam in du beraniam or 2 lakhs kan du to ke inti sum dona kan ti chuan asum dona amale maron sustain mai ni lo midang sum atel ve hian promoter share kan ti ta chumi chu atang kai ve le chan chu growth ta acha ani
growth tur chuanin ke mani chaw atanga ni lovin midang atanga milo promote hianin growth hi atang achak pha don in kan shet wanga ni share tam tak kha kal don sia ma se shet tam tak chu kan pe chuang lawang tok chia kha kan sia thunga tuna po 1.5 han in ding tla ta dero eng po ni se kan du tok phatang o kan lom tak zete kan lo me